Отцу свету и Его Сыну нашему вам, Духу, который нас освящает, хай будет хвала вечная. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвалите с неба нашего Папу, хвалите на вершинах небес, хвалите Пана, яко о нем, яко хвалите войски Лямония. Аллилуйя, 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 аллилуйя. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. С вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас всіх на этой святой мши, дорогие батьки, кои я выбрали для своего дитя. Чого ви просите у Костола Божого для Валерія? Дорогі батьки, просячи хросту для вашого дитяті, ці усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати його у вірі, як заховуючи Божої заповіді, но любила Бога і ближнього, як нас навчив Єсус Христос. А ви, хростные, чи готові допомагати батькам этого дитяті виконувати їх обов'язки? Валера, христианская супольность принимает тебя с великой радостью, а в ее имя позначает тебе знаком крыжа, после меня этим же знаком Христа спалцы, тебе позначат батьки и хростные. Хвала на вышинях Богу, а на земле спокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богатырь небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Раку Божий, Сыне Отца, яки вяришь на себе, грехи и свету, смилуйся над нами, яки вяришь на себе, грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. Помни Ты святый, помни Ты наш Пан, помни Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвален, помогайся. Аминь. Молимся. Эту святую мшу справую за померлого Викентия, просячи для его радости життя вечного у володарстве небесным. Всемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, как мы, як покорная паства, дошли до Твоего володарства, куда ранней пришел наш пераможный пастырь, який с Тобою живей володарить уедности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Затем, как выслушать Божие Слово.
Чтение книги Деяний апостолов. В те дни Петр, наполнившийся Духом Святым, сказал: «Благодарю народу и старейшину, коли нас сьогодні допитывают за добрый учинок, дякуючи якому гэты хворый чоловік выздоровел, то нехай будзе вядома вам і всьому народу израильскому. Гэты чоловік стоїть перед вами здоровым, дякуючи імені Ісуса Христа з Назарету, якого ви укрижували, і якого Бог воскресив з мертвих. Ён камінь, який ви, будовники, откинули, але ён стався головою вугла. І немає ніким іншим збавлення, бо немає іншого ім'я під небом, даденого людям, у яким могли б ви отримати збавлення. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Камень откинутый ударниками стал головою вугла. Камень откинутый ударниками стал головою вугла. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо навеки милосердность Його. Лепше складать надію на Пана, чим сподіватися на чоловіка. Лепше складать надію на Пана, чим сподіватися на вельможного. Камень откинутый ударниками стал головою вугла. Славлю Тебе, бо Ты меня почул и стал моим избавлением. Камень, откинутый будовниками, стал головою вугла. Пан учинил это, и темное на очах наших. Камень откинутый ударниками стал головою вугла. Благословленный, кто идет в имя Пана, благословляем вас дому Пана. Боже мой, буду возвеличивать Тебе. Дякуйте Пану, бо Он добрый, бо Его милосердность навеки. Камень откинутый ударниками стал головою вугла. Читание первого послания святого апостола Иоанна. Умилованные, глядите, якую любовь дал нам Отец, как мы названы детьми Божьими, и ими з'является. Свет его не ведает нас, что не спознил его умилованные. Теперь мы дети Божьи, але ще не выявились, чим будем. Ведаем, что коли выявится, то будем подобными до Его, бо убачим Його, яким Ён єсть. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрый пастырь, каже Пан, и ведаю овечек моих, а мои ведают меня. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia według Jana.
У той час Єсус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир віддає життя своє за овечок. А наймита і не пастир, якому не належать овечки, коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і утекає, а вовк хапає і розганяє їх. Утекає, бо він наймита, і не клопотиться про овечок. Я добрий пастир і ведаю своїх, а моє ведають мене, як мене ведає Отець, і я ведаю Отця. І життя своє віддаю за овечок. Єсть у мене і інші овечки, які не з гэтага двора. І гэтых мне треба привести, яны будуть слухати голос мой, і буде один статок і один пастир. Затое любить мене Отец, що я віддаю життя своє, каб узяти його знову. Ніхто не відбирає його у мене, але я сам віддаю його. Я маю владу його віддати, і маю владу знову узяти його. Такую заповідь я отримав від Отця моєго». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядьте, будь ласка. В одному місці пастир пас статок овець. Проходив туриста. Так моцно сподобався йому гэты статок, що підійшов до пастира і хотів про гэтых овечок довідатися як наймайка більше, що пастир ведає про овечок. І розпочав задавати питання. «Скажи, коли ласка, скільки твої овечки кілометрів роблять у день?» Той говорить: 4. А які овечки? Білі або чорні? Білі. 4. А чорні? Стільки же само. Другое питання. А скажи, скільки твої овечки їдуть трави? 3 кілограма у день. Білі. А чорні? Стільки же само. А скажи мне, сколько твои овечки дают волны раз у 3 месяца? А говорит, а какие? Белые альбо черные? Белые. 2 килограмма. А черные? Столько же само. Подумал турист, чего они так эти овечки разделяют? Белые, черные. И питает, а чего ты так это белые и черные овечки? Ведаешь? Бо біле – це моє. А, то все я розумію. А чорне? Так само моє. Брати і сестри, ми для Бога з'являємося так само овечками. Не тільки тими, хто білими, бо приходимо у святиню, молимося, шукаємо, пробуємо знайти Бога. Але так само і до нашого статка належать чорні. Ті, які у костюм не ходять, ті, що Бога откинули, может, ті, що зовсім не хрещені, і вони стоять десь далеко. А якщо Христос з'являється пастором, який хоче взяти нас на свої плечі і барки, як нас нести, не ведаючи, ведаєте, що перша фігурка, яка була знайдена у 3 столітті, яка представляла вияву Ісуса Христа, який несе овечку, знаходиться так само у музеї, что она была взята не надаремно за это. Чему? Бо на каждый пастух, каждый пастир, який має статок овечок, як бачить слабую овечку, которая уже не може йти, або зраненою, бере на своє плечі і заносить, каб її виздоровити, каб її вилечити. Дає, прикладає к наймайга більше жадание, как она отримала здоровье. И это овечка, которая выздоравливая, которая набирает силу, и она потом от пастора не отходит ни на крок. И, наверное, пастору, она уже николи у своем житті за этого остатку не утече, чтобы и давать не было. Сегодня мы чуем про доброго пастора и древнего пастора. У праве было так записано пасторов, коли пастухов, коли приходил вовк, і з'їдав якусь овечку, пастух утікав, та
нічога пастуху за гэта не было. Але калі авечка губілася сама, не з-за ваўка, не за праблем. Можа, пастух дзесьці там заспаў, занятаў свае абавязкі, гэта авечка дзесьці там пашла і дзесьці загубілася. То за гэтую авечку пастух плаціў грошы, выплачваў яе. Хтосьці бы сказаў, якая розніца? Такая розніца, што калі з'еў воўк, то пастух павінен быў пазбіраць гэтыя астаткі гэтай авечкі і занесці гаспадару і паказаць, што воўк гэтую авечку спажыў. Браты і сёстры, часамі і нас так разрываюць на розныя кавалкі. І толькі што мы уцякаем. Мы як уцячэм, то Бог нас знойдзе, але як мы будзем разарваны на розныя кавалкі, то нам будзе цяжка паскладацца, каб быць цалкам адданым. Ісус Христос з'яўляецца авечкай, які бярэ сваё жыццё у свае рукі, бярэ наше жыццё ў свае рукі і хоча за нас ахвяраваць сябе, хоча прыпадобніцца да нас. Адзін знаны евангеліст расказваў гісторыю, што ў пэўным класе была настаўніца і на пачатку лекцыі пачула, што хтосьці спявае. І настаноўча сказала, што нельзя спяваць, бо тому, хто спявае, калі я найду, то грозіць заўвага, вельмі паважная заўвага. Была гэта дзяўчынка, якая з раніцы, калі выходзіла з хаты, пачула якуюсьці песню і так моцна запала ў яе вуха, што гэтая песня гучала, і яна з гэтай песні таксама сидзела на лекцыі. Заўважыла яе настаўніца, напроці яе імені выняла красную кнопку, поставила красную кнопку, што азначае найгоршую заўвагу, якую можна было бы атрымаць за тое, што гэта дзяўчынка не паслухалася. Дзяўчынкі за хвіліну напоўніліся вочы слёзамі, пачала плакаць. Усе пробовали яе ўцішыць, але яна не могла плакаць. Не пераставала, закончылася лекцыя, быў перарыў, падышоў да яе сябар, яна ізноў плакала. Вот, не турбуйся, перапросіш сваю настаўніцу, і на тебе прабачыць, і зніме гэтую заўвагу. А дзяўчынка не пераставала плакаць. Сябар пастанавіў рассмяшыць сваю сяброўку, рабіў розныя мімікі твару, выдурняўся, але слёзы не прапалі з твару, і ўсіх таксама не паявіўся. Распачалася лекцыя, дзяўчынка далей плакала, і за хвілінку настаўніца пачула, што зноў хтосьці ў класе спявае. І зноў гаворыць, што нельзя спяваць на лекцыі, а як знайду, паставлю заўвагу. Нашла, быў гэта сябар гэтай дзяўчынкі. Паставіла напроці ягонага імені класную кнопку, калі гэта дзяўчынка заўважыла, зразумела, што яна не сама ў класе атрымала такую заўвагу. Падняла вочы і усміхнулася за гэты прыклад любові да свайго сябра, які для яе спяваў гэтую песню. Браты і сёстры, Jesús Христос зышоў, каб прыпадобніцца да нас, каб узяць нашыя грахі і каб себе ахвяраваць за нас, каб мы маглі мець жыццё незвычайнае, жыццё вечнае. Одна жанчына, которая занималася справаю алкаголизму, у пэўным моменце трапила до одного рыбака в хатку, такую легкую, досыць там быў парадак, але досыць бедны чалавек быў. І калі вошла, убачила у яго на сцяне висела выява Езуса добрага пастора. Запытала у гэтага рыбака, откуда дзе гэты абраз? Ён адказаў, я калісьці имел вельмі вялікі праблем з алкаголізмам. Усё, што ў мяне было, ўсё я прапіваў да апашняга гроша. І пэўнага разу, ізноў як получыў выплату, пашоў у бар. І ў гэтым баре заўважыў гэты абраз. Раней яго ніколі не заўважаў, ніколі не звяртаў на яго ўвагу. Абраз Езуса добрага пастора. І сабе падумаў, недобра, каб гэты абраз вісеў у такім месцы, дзе людзі трацяць сваё жыццё, дзе трацяць сэнс свайго жыцця. Пашоў да гаспадара гэтага бару, вытрас з кармана ўсе грошы, што былі да капейкі, даў гаспадару і гаварыў, хочу купіць гэты абраз. Дай мне яго. Гаспадар аддаў. От калі я вярнуўся да хаты, я сказаў, Езу, у гэтым абразе я цябе выкупіў. Цяпер ратуй ты мяне, выкупі ад гэтага алкаголізму. Можете не поверыць, ад гэтага моманту я перастаў піць.
Мне не хацелася піць. Гэтая жанчына пытае, як? Зусім тебе нават не цянула да гэтага піцця? Ён гаворыць, не. Jesús Христос забраў у мяне любоў да водкі, а даў мне любоў да сябе. Браты і сёстры, тым ёсць Jesús Христос, які з любові да сябе хоча аддаць нам жыццё. Сёння падчас гэтай святой імшы кандыдат Марк будзе міністрантам. Ён таксама сваё жыццё пасвячае, каб служыць не мне, ксяндзу, альбо не ксяндзу Александру, не біскупу, як прыедзе, а можа папа рымскі, дай пане Божа, і яму таксама не будзе служыць. Будзе служыць самому Богу. Сёння кандыдат стане міністрантам, атрымае белую, чыстую кожу, белое, чистый умысл, белую, чистую душу, белое, чистое одение, якое показывает на чистину человека. И будем просить, как в нашем жизни так само Иисус добрый пастор, умел так само нас взять на свои плечи и довести нас до життя незвичайного, життя вечного. Добрый пастор отдає життя своє за овечек. За тое любить меня Отец, что я отдаю життя свое. Как узять его знов? Никто не отбирая его у меня, а я сам отдаю его. Я маю владу его отдать, и маю владу знов взять это життя. Такую заповедь я отримал от Бога Отца. Аминь. Просим Иисуса Христа быть милосердным для гэтага дзіцяці, для яго бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святого гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просим, каб яно стало живым членом Твоего святого Костёла. Цябе просим, каб яно могло слухаць Твое святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просим, каб яно з радасцю могло удзельнічаць в Твоей ахвярной гостине. Цябе просим, каб яно любила Бога і ближнего, як Ты навучыў нас. Цябе просим, как наученное словом и прикладом христианов, яно узрастало в святости и мудрости. Тебе просим, молимся за наших близких померлых, в особливый способ за померлого Викентия. Тебе просим, молимся за всю литургичную службу алтара, в особливый способ за Марка, який сегодня стане министрантом, как, дякуючи благословению Пана Бога, могли крочить за святлом правды Божьей Евангелия. Тебя просим. Молимся за всех учнів, как завсёды заховывали единство веры и любови. Тебя просим. Святая Мария, Мать Божия, святый Яне Хрестителю, святый Юзефе, святые Петра и Павле, усе святые Божия, всемогутный вечный Боже, Ты послал свет Своего Сына, как Он отхвалил от нас мощь сатаны духа неправедности, а человека вызволенного с темами пройдет чудовное володарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты вызволил это дитя от першородного греху, учинив его святыней величи Твое и местом пребывания Духа Святого, праз Христа, Пана нашего. Нехай обороняйте от Христа Спалца, який живе и володарит на веки вечные. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог всемогутный одарил гэтае дитя новым житем с воды и Духа Святого. Будем отказывать, благословленный Ты, Боже, теперь и на веки. Благословленный Ты, Боже, теперь и на веки. Благословленный Ты, Боже, Ойче всемогутный, бо Ты створил воду, якая очищає и подтримливает життя. Благословленный Ты, Боже, теперь и на веки. Благословленный Ты, Боже, одинородный Сыне Иисус Христе, во с Твоего Богу пролилась вода и кровь, как со смерти у воскрешения Твоего народился костел. Благословленный Ты, Боже, теперь и на веки. Благословленный Ты, Боже, Духу Святый, бо Ты намастил Христа, хрещеного в воде Иордану,
как усе мы были охрещенные у Тебе. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Твайму слузе Валерію, якога Ты у веры касцёла паклікаў да хросту, каб ён меў жыццё вечнае, Цябе просім, праз Христа Пана нашага. Аминь. Дорогие бацькі хростныя, праз сакрамент хросту прывесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры, так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло неспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру. Гэта ёсць вера ў Jesуса Христа і вера ў касцёл, якой прымае хрост вашае дзіця. Таму пытаюся у кожнага з вас, ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаешься. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаешься. Ці выракаецеся сатаны галоўнай прычыны граху? Выракаешься. Ці верыце ў Бога Айца Всемагутнага Стварыцеля неба і зямлі? Верю. Ці верыце ў Jesуса Христа, Сына Яго адзінага Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў воскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Верю. Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, воскрешэнне цела і жыццё вечнае? Верю. Гэта нашая вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Jesусе Христе, Пану нашым. Ці хочаце, каб Валера прыняў хрост у веры касцёла, якую ўсе разам толькі што з вамі вызналі? Валера, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хвала Отцу И Сыну, и Духу Святому, як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Всемогутний Бог, Отець Пана нашого Ісуса Христа, який визволив тебе від граху, отрадил з води і Духа Святого, сам намащає тебе хризмом збавлення, каб ти долучений до Його народу, пробывал у Христе, святару, пророку и благодару на життя вечное. Аминь. Валера, стаўся ты новым стварэннем, я апрануўся ў Хрыста, некай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага з дапамогай слова і прыкладу блізкіх насея незаброджанай у жыццё вечнае. Аминь. Прыміце святло Христа. Вам, бацькі і хростныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця паводзіла сябе, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыхадзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Христе, ў Христа апрануліся. Аллилуйя! Аллилуйя! Можна патушыць свечку і вярнуцца на сваё месца.
Нехай подойде той, який буде міністрантом. Ад імя гэтага хлопца прашу дапусціць яго да літургічнай службы алтара і даць яму Божае благословлення. Усведомляе ён вялікую годнасць міністранта і яго абавязкі. Ён гэтаму быў павучаны. Таму пытаюся ў цябе, Марк, ці гатовы ты любіць Бога і для яго хвалы прыкладна выконваць свае абавязкі службы алтара? Ці абяцаеш, што сваёй паслугай будзеш прычыняцца да будавання парафіяльнай супольнасці? Ці хочаш няспынна развіваць у сабе Божае жыццё і быць прыкладам для іншых у служэнні Христу і яго касцёлу? Дзякуем Пану Богу. Кандыдат укленчыць. Божа, ты стварыў чалавека, каб цябе пазнаваў, любіў і верна табе служыў. По твоей волі Самуил, вялікі пророк выбранага народу, падрыхтаваў да будучай місіі служэння табе з дзяцінства ў святыні, а твой адзінародны сын, наш Пан Jesús Христос, які 12-гадовы юнак пільгрымаваў да Іерусалімскай святыні, каб разам з сваёй маці Марыяй і апекуном святым Юзафам скласці знак сваёй сыноўскай любові. Паглядзі ласкава на гэтага выбранага кандыдата, юнака, які жадае служыць як міністрант у святых твайго касцёла. Адары яго ласкаю жывой веры і любові, каб яго паслуга табе падабалася і скіроўвала іншых да цябе. Успамагай яго, каб быў руплівым у служэнні пры алтаре, каб быў добрым сынам, сумленным у навуцы, каб даваў добры прыклад сваім жыццём, як верны сведак Христа, які з табою жыве і валадарыць на векі вечныя. Дарагі сябар, цяпер будзе асвечаная комжа паўстання, якую праз хвілю твой бацька у імя Пана нашага апране табе, якая будзе служыць, з якой будзе служыць пры алтаре як міністрант. Белы колер гэтага адзення — гэта знак чысціні і нявіннасці душы. Прымі. Памятай пра гэта неустанна. Молімся. Пане Jesús Христе, ты прыняў нашу чалавечую натуру, просім твою бясконцую міласэрнасць, каб ты пажадаў благаславіць гэтыя новыя шаты, каб тыя, якія іх будуць апранаць, апрануліся ў цябе і усім сваім жыццём былі вернымі сведкамі тваёй прысутнасці, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Прымі гэтую комжу, няхай яна табе нагадвае пра чысціню душы, з якой ты павінен выконваць сваю службу. Thank you.
молитесь, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, учини, как мы за все присягали Тебе, складающих эту пасхальную ахвяру. Нехай неспынное делание ласки и откупения станет для нас крылицей вечной радости. Праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Гору сердцеві. Возносим до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Он нам это и справедливо. Справді Богда это и справедлива, скучна и избавленна. Как мы Тебе, Пане, за все Ты с вами. Особливо в этот час больше прочисто вещали Твою хвалу. Кали Христос был верованный, як нашая Пасха. Бо Он собрал ягнё, и Он взял грехи свету и свою смертью перемог нашую смерть. Вернувши нам життя образ свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа. А хоры ангелов разом з усіми святими співають Тебе гімн хвали, неспинно ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные славы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uzjął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть свою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания. Wydaючи śmierci z mертwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух
Duch Święty zabrał одно. Pamiętaj, Panie, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаля его в любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай про новоохрещеного Валеру. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які опоснули у надії на воскрешення, про Викентія і про всіх, хто власти Твоєї одійшов з этого світу, дозволь им убачить святво обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и усіми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, там с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у кресте, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, вся пошана и хвала, разу Ciebie и вечная. Святая хрещеное дитя будут называть Пана своим Отцом. Тому от Тебя молимся, як нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди богатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, Господня, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокойствие, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и заховали душа нашего неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое царство и власть, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодна с Твоей волей одарить его супокою и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який бережно собі враги світу, смілуйся над нами. Баранку Божий, який бережно собі враги світу, смілуйся над нами. Баранку Божий, який бережно собі враги світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий,
Ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру ягоною. Марія, я не вартий, а ти прийшов до мене, а я скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
благословив всем сердцем, славить я буду Твои справы. Буду благословив всем сердцем, прославлять я буду Твое имя. О, милосердный, помолвся, от Твоей границы над народом. Одной душа веселится, славит своего Пана, буду благословив всем сердцем, славить я буду Твои справы. Буду благословив всем сердцем, прославлять я буду Твое имя. О, милосердный, помолвся, от Твоей границы над народом. Одной славца душа веселится, славит своего Пана, буду благословив всем сердцем, славить я буду Твои справы. Буду благословив всем сердцем, прославлять я буду Твое имя. О, милосердный, помолвся, от Твоей границы над народом. Одной славца душа веселится, славит своего Пана, буду благословив всем сердцем, славить я буду Твои справы. Буду благословив всем сердцем, прославлять я буду Твое имя. О, милосердный, помолвся, от Твоей границы над народом. Одной славца Молимся. Боже, добрый пастырь, глянь ласкаво на Твой стад, пригляди на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил коштовною кров'ю Твоего Сына, які живе и володарить на веки вечные. Объявлю. 23 красовика во второк успомин святого Войтиха, біскупа і мученика, так само успомин святого Юрия, мученика. 25 красовика у четверг свято святого Марка, апостола. Сьогоднішня третя неділя, так звана неділя, інвестиційні ахвяри складені цілком предназначаються на будову, за які щиро дякуємо. Так само сьогодні під час Святої Мши відбувся обряд установлення міністранта. Адорація Пана Єсуса в Найсвятейшем сакраменті кожен день від 14 до 19 на сьогоднішню неділю так само предназначений лист, який буде прочитаний у наступну неділю. Дякуємо за херування складення на будову усім, хто причинився, за співу праву літургічну, за прибирання каплиці і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей. Помолимося за Валерія, його батьків і хресних, з нагоду хресну, за Марка, так само за його сім'ю, яка був добрим міністрантом і прикладом для нас. Помолимося за добродіїв і ахвіродавців нашої парафії, так само в нових добродіях, будівництва санктуаря Божої милосердності. Кожного з нас отдоручаємо під опіку Матері Божої Руженцової, Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай моленьем нашим, еду всякой злой пригоды, выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение, нехай оно вас наполнит собравной радостью и с упокоем. Добро, что вы приходите.
приходите. Нехай Єсус, добрий пастир, кожного з нас несе на своїх плечах, особливо до сакраменту поєднання, коли ми боїмося, соромимося, страх охоплює нас. Так само до пробачення, як ми вміли пробачати і шукали цього пробачення. Так само не боялись, що нам корона з нашої голови впаде, коли будемо шукати і пробачати. Нехай добрий пастир буде несе для нас всіх і вас. До святости, до неба этого ожидания и совет и вам. Пан з вами. Хай вас благословляє Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духів, які нас будуть снують по світі. Амінь. За хвилинку заспеваем песню на заканчивание, а в этот час попрошу батьков и хрустных, как подошли и расписались у книги хрусту. Нехай буде похвален Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Министрант Марк там на конце костела раздає усім цукерки, так що, коли ласка, частуйтесь, так. І він говорить, я йому об'явив. Дякую за це.